at least two steps of understand. So now let's start define what is understanding. Now let's start define what is understanding. Understanding, mu simple term, na understanding is the ability or power to interpret things, the ability to learn, judge or decisions correctly. The ability, having intelligence to enable someone to have knowledge to execute any job acquired to be done with the proper skill. That is understanding. Understanding is the ability or power to interpret things, the ability to learn or judge or make decisions correctly. The ability of having intelligence to enable someone have knowledge to execute any job acquired to be done with the proper skill. That is knowledge or understanding. So understanding maka ya kwiruka okwishira ekintu ekyo kiri nomo winga kirosha pakubomba eyo nene winga kibomba tachafumemo obwafya kyalaleeta obusuba fyebweka ekingalenge efyo ni understanding ngalinga mupira ka klipo akanonofye uko nakulire mu ma early 2000s tuli mu meeting ebyo omuntu mu Aisa Society mukwayi mwabo mukibakwalesa bamunyina bakite bali bantumina phone elo balondero lati ku meeting inshaiseko nomba mukitefye fine efy kwa ifyo fine efyo bantumina phone bali yonshita abo babiri nango abantu batatu pamulandu no kusana kwa mikalire eba balire pokyo kukwata ko utule itwa mafoni bali yonshita nombe bomba lyonse tabakweta mafoni elyo omwayima eli alanda ati ushemwa mtu efyo balanda ba society bachikwata meeting beka so na balondero befya meeting bachira twamba ero basa mukutwega kofi ifyo bachira twamba kushoto wangu terwembu therefore much the issue we caught ya understanding na labwekeshako na chuko na kulire ine ili aya mafoni tayala afula muchalo okwishiba ati nika device yakanguka okuchita understand kafundisha kopya abantu for communication sake chapwa definition ikalambe ya phone is there to communicate no muntu munove nomba pamulandu no busu ero kabiri kyayishire latest twayifishibe fi so iyo kyayishire na mwebati kuchiflo komoko napitire omwalondoro lati bamunyina bachite bali batuma phone banje bati iyo meeting pakutiende bwino muchite so iko fine eyo twala konka elyo omwayima eli alanda momfa kanshi meeting nabakwisha bantu bachira twambogo takwachiba mushenga bachira twamba terubembu kwamba ero bonsa balanga ati mukwaye rubembu ero omwachira define utera kanshi wonso kyo wakwata phone ni shimubembu bantu bale twamba balo tuma machine tuishire ndeba mukwisheto bale twamba balo tuma machine tuishire as far as bale twamba ifo twabikati babembu napo tulibe raisapo iyo testimony muke kushekuri bamoba mukonkwati cyari kitika tekumbi muzambia kuche muna kana londora ntendekere kuri issue understanding ngakwali babane mukutikishika sana ngakwali ba icho twashala ko sana kabiri sana 10 to be multiplied by 10 which is 100 ni understanding mu Africa tatuchita understanding finto ngakwali befe twashala sana ifyo abasungu batukira 100 times ni understanding omungereshi nangoranda ati bring me bread ngaishi bati ni bread ulelanda ko taseke nango okucheusha saumfwe bwekisheni kwa chani kucheusha mwemfwe not to understand why languages are there. Languages are there as a means of communicating kumuntu munobe okuchita understand each other. Na kabiri wachitire fyo nilesa original abikire kwa languages kuleta confusion. No mbayo tulera ndati lero tuli mu global village whereby takuli language omwenga landa umitomfuire. So nantuwelera mu uko chalo chatendekere
So tulenda pali understanding. Understanding twasosa okutira musango wakuba n'amaka ayakwirula efintu okupirolesha nange okufyumfa era waba n'amaka yakufiruka okuti iyo winga bombapo inchito shimo ishingalola kuli ikyomwene kyalaba bwino kabiri kikaleta obusomboshi bwino kubenga mwana na kubenga omfa ikyafumamo omwo ni understanding. Kashinishi before that tulayamukuchita utilize or execute yonse theme yonse twala iputawula mu sections ekuti atwingasambirira bwino. So twalanda mu definition fye what is understanding. Now pakuti twingire bwino twalalika question ya how do we acquire real pantukuti tukaba na fake. Number 3 for how do we acquire real understanding. Amano ya kwiruka ayafikapo kuti twayasanga shan kanshinish abantu kuti bayiruka ifitakiri efyo mwayiruka efishiri efyo ya nalera ndakalaka solo kuti kwali urubuli kungando konjikala ba madam n'omwana nashita amasuku na yatwala ati abana basambirire fe twale lya kwakale masuku nomba ninshumwana naberesha sana okulya masuku. Ero naya mwebati kapokea amasuku kuri ba mami ninkuletera eri aya bati mami amasuku yali kwisa amasuku ili kwisa ero bene ba mwebati takuli bakuletere bamupera amasuku era ne teifi ndefa amasuku ero nomba aiza daji bantana amasuku bapo abapene ina na lati penda nguti amasuku bapo so na yakona chinshanta mumupera nakana. Okay. Ninchi atinshifishibe machinje ba masku ilisana yote masku ayanachi kuletera ma su ko wamfa ma su ko bilisha kofine eliala na nomba toba abika mukana ite masku mama problem ile hapo ni language barrier issue insosere uyale ali umfuila mumbi. Yokanshindira ndapo abantu balamunati naberuka efintu fimo kanshi bafirukire mumbi abantu balabomba efintu fimo kanshi babombere mumbi akasubakamo prayer wa chalo chonso wa ishirikwe passionate ya Maradona alingishe pa World Cup the only golden goal which is needed kukuboko kwe kofi ai matari kyo mtu ai pipali umipisana uma mwe kofi yaingira nga uyo ureri shaiba ati niwele niwele pesha mleo mwebyo nomba ya technology ya isa bale recorda ero baikola mu slow motion ekumona attach the eye pipa area tafilia ero ya ingira ero baye bati bishe turechita wati yari ingira nangwa baba kyaka le chola medical therefore alina ngati yari ingira. Okay, so chincha bogranda ko prenda kanchi kuti kwaba fake understanding kwaba na real understanding. So ndiye mukoselesha ngaba na bakwalesa kabiri abashira abo inkura twachikapo narabwekesha ku yo point inkura twachikapo ngatamapose kwa mano palwenu fyemwe bene okuyibika ko pa display ya kumona te person relationship yobe na lesa inkura twachikapo mulesha ele pichabipa ngamuleyo kuteri ngafuna twishire kuno na ulipira nechora na kwata ero washala. It is so painful. Yeah. So shishinde ko kulanda ko ndefa tumane kushe amano fye ayaye nyayetu amano kuti mwayasanga sha na twesho kumona mashu ya kwalesa muri kalata po alembere kubera Korinti chapter 1 verse 21. Shepande getting sana ndefa tupate kuona volunteers awetwingala kufana na bena pande tulichirimo kusamirira. 1 Corinthians chapter 1 verse 21. Nga babelenga pa 21 kabiri batoloke kusaidi okuba mu chapter 3 verse 19 na 21. Chapter 3 verse 19 elio kutika mu 21. Shaka panza ina Bible nangwa mata okay. Bible page that require Bible
Yeah, ndipo apiralimo verse 21a here. Ngababerenga 21a nalala chokya kopene ele mutoloke mu yepa 19 na 21 mu chapter 3. Empati baberenga. Bantu apo mumano ya kwaleza abakamensonde tabayishibireleza kumano yabo. Okay, ndipo mpere okay wekisheko. Bantu apo mumano ya kwaleza abakamensonde tabayishibireleza kumano yabo. Number tolokeni mu yepa chapter 3 verse 19 okufika 21. Pa 19 amashura kwaleza sokutira bantu amano ya pamwesonde uwele pye kulileza bantu talemwa achiti ewikata abamano mumuchenje shibwabo na kabiri shikulu aishiba amatontongano y'abamano kuti yapye 21 ekyo omuntu namugumo etakishisha mu bantu nse bantu byonse byenu namuni Paulo namuni Apolo namuni Kefa namuni Pamesonde namumwewo namuni Nkwa namubintu ibyabako namubintu ibigeza abako byonse byenu na imwe muri bakwa Kristo na Kristo wakwaleza twatoteranga nshi apo twatendeka okulolekesha mufyo twingakita acquire the real understanding ebutira okukita acquire the real understanding ninshi ifyo twafyalwa ku mubiri ifipine mu mwene tulipo as human beings abantu abafyerwepo ku bantu banabo okuba fyashibesu bamayo n'abatata ekyo twaba twasangwa tuli bantu amano twingakula nayo ndemweba nati mano yawe kashaye twaya pamwesonde omushabe ekibwesha nangu kimo n'empera yayo mano kuya mukubola nomba ndekabira mufike pakumona mulibumba ili abantu ero lira mulibumba eli abantu ero basala komo nangu babiri ati uyu alikwata amano ndipo mufekyo uyu alikwata amano nishibalera ndati abashala bali apa tamwaba amano eyo fine kweno olokukana namandefa mwerenganye kishinka kyo statement nga basonta omwanti uyu alikwata amano nishabashala bonse tamwaba amano nishemo yaba nomba yo mano bakwata tayari sana njetule pamonevyo tayari sana uyu wine basonto uyu ni nshimo lya mano nomba tulefuwa tumonepa kuti bamweli ati uyu bali aba bonse emu aba mano tinshipilangwa muri uyo tinshipikitwa muri uyo afwala shani enda shani amoneka shani ifyo kyonse pakupikita kolekti kyasanguka ibumba lyakyo omuntu akita era bamwe bati uyu bali aba bonse ewa mano so iyo twasosama kuberenga po alekoselesha bagwananyina ku Korinti pamusango wa mafya yengi ayo bakuliremo olukuto lwali ku Korinti mwali confusion ya confusion because abantu bashintirire pali philosophy ya buntunse nga mwatendeka okwenderera muri philosophy ya buntunse impera yayo lubuli nama politics no kupatana nga pabapyo lubuli pabantu no kupatana impera ya kupatana kwipayana nga abantu bayipayana ninshi ero kupatana kukwate nchito nomba icyo takikwiriye okukitika kuli imwe nga bashira abetirwe kuliresa kukupyana obufumo bwakwe nabo bwakipesha mano kanshi pamusango yo wakutira tulefuwa yo kwishiba how to acquire apa batwe bati mufyoresa tontonkanya pafyo aba alitika pakushiningisha ifyo omuntu aba kumano yakwe nangwengesha shan tetiyeshiberesa uyo wayishibeyo owakita ifyo eresa owabakabumba waifwe ati mumano yakwalesa abantu nse bonse tetibeshiberesa kumano yabo iyo natirepa niyo sentence nalishirako nati mbwegishipo balemba tishani mumano yakwalesa ngalero besha abantu ifyo baba n'omuntu ifyafwaya okukita n'omuntu ifyafwaya obwikalo bwakwe bwaba mu maana yakwe teti eshiberesa akasaba kamana bantu minena mubanjitire kunza kulakusaka nalepepera kuwabwa nanyina alikwete kwa mafya ati ayakosa sana
ubushiku bwali bwa graduation day nomba namona ma graduates baleisa na ma certificates babapere nga ma diploma nga ma degree nomba ipepala lile babapera libake limofye nomba nandika muli file kakusenda ebyasendere so nomba ilyasendere ine namba okupenda nakifina sana kilyakwete ninkiri pepala limofye nomba lira nabalolesha ebyakitire so namba okwerenga ninshakitire filya ikirengere okusenda filya ni content y'amaano ayo akitire akwaya paliri isukulu n'emyaka yonse eyo ayikerepo balelondolola paliri lyepepala so mumwana yakwe nakifina sana iki mumwana yakwe so nishindeko okulandako nalanda ti lesa nga lero leshapa abantu eryamu nefyo abantu bekala nefyo batontonkanya nefyo bafwaya atika conclude ati mumwana yakwe alesa omuntu nangufye umo teteshiberesa kumwana yakwe kanshi ifimwe muri nga kuti mwafwana okulanda komati I know who is God nishimulele paketa mwamwishiba lesaiba ati mumano yakwe areba abantu abapamesondi ati ayo mano mwakwata yarula kukubola eryo impera yawo no mubiri impera yawo no mubiri kufwayo okulonganya byonse byabafano kyalo kibe byandi definition yawo no mubiri ero pano malira byaba byobe no kubola no matamwe no kutira uno mubiri nga wanonka ebyo wanonka uwini omubiri unonkere walabola tamwishiri ati nishi walabola pamwe n'ebyo wanonkere so ndemukoseresha mucyo shikulu asosere turekwayo kumona abolesa abomberemo mu mano yakwiruka ifyo bakitire n'efyo basosere pakinso kyakwalesa okuti iyo turelanda pali uyu mutwe understanding times and seasons kifumyemo yali amano yesufye aya buntu n'okwishiba kwesufye nga abantu tutendeke okwishiba atyo kanshi kumano kye Yesu tapali icho winga kita ukwiruka etya inshita tete tapali icho winga kita example tukwete ya first ni Solomon kimonkalalo ndola pye pamulando wa inshita kwa twakokolako mu second Chronicles 2 imilandu chapter 1 verse 7 to 10 abalere mbabuti mwalemba fye abalere record if you fine 2 Chronicles chapter 1 verse 7 to 10 amashu ya kwalesa ayali apanyaya lesa atandalila Solomon elyo inshita ya ushiku elo lili atandalila Solomon elyo lesa asosha Solomon nalimo alimukoseshe nalimo alimwimishe nalimo asangire naye kalako but ishive pa conversation in between Solomon elyo lesa nomba mission peresa konkere ya kwisa ipusha Solomon one question if you lipa bufumu chinshi wingatemwa okupokera kokuline ndefu tutendeke okuya mwishi wilia understanding lesa aipusha Solomon lesa nani lesa is the father of every creation the bigger or the biggest spirit uwa father kumipa shishonse elesa ero yowine atandalira omuntu munesu uleteka ngemfumu ero bamwe bati if you are pa bufumu lomba kote chimofye bafyo wingalomba kuli ine but yo question ino na repitulo kamonga nine awe tingina kwa tete ya kulomba kulelesa imyoto kashitatu kanta ero na Prado ero na Noa chipresha hapo amayanda atatu imoya renti imoya abana imoyandi iyo ni list yake ningalomba kulelesa nomba tulepo tukwate ko pattern ya kwa Solomon twira point kweta hapo tulepo kuregesha first term tukaje kuna nguwe ni understanding how do we acquire true and real understanding so mulide lesa afika kuli Solomon assuming tuchibike lesa eshire kuli imwe tonight nga charachitika bambi mulote kokeresa mitandalira ningi shwambita malota kunena nilota kuno chunkumo mikuyingi ikyako sabasate kyachitika sheko kumyela ipali mwambo na pimbi haleluya lesa tandalira omuntu Solomon
Ninshuri muntu achili chakaumendo pye wetu achili kachakamusepela nga imwe elyo nomba nango okuteka question yakwalirapo Solomon ninshure fwa yankuchitire lomba kwa chimo Solomon iliyatotonkanya abaishiye kyalembwa kwa bana tinsha lombere bandi okesheko nisha lombere wisdom and knowledge mwampe basukabo nisha lombere amano no kwiruka alombere filite chimofye songa modesta mlisha alombere amano nishimwa shako alombere amano no kwiruka amano chintu chimbi okwiruka nacho chintu chimbi okukwata moto ka chintu chimbi okweisha nacho chintu chimbi abantu bamo kuti bakwata moto katabaishiba okweisha ero bambina bo kuti baishiba okweisha tabaishiba tabakwata moto ka nombe sana kukwata moto ka ero waishiba no kweisha so echo Solomon alombere one ndefwa ya kwacha mano nobate mano yeka ndefwa ya na muto wandi mwisule okwishiba nango kwiruka ero mbamufenito cha sansa mwisheresa ero lesa asa conclude na umfa bwino taurombe baliaba kupatati ndepa because bamfwe bamuri ifeke wingalomba o mwenese chemwalanda chite bebapo yeah but Solomon atontonkeni eti ele umfwe cause of request icho aipushishire pyo ninshi ekolesa temene sana because Solomon na Moses bakusana Moses akwete anointing kulu pakutungura ma Israelites bachali pusa aye ale na Israel au lesa pele mune yakutungura kimwe pibantu pipishumfwa nomba mumpe kuli Solomon aye bati mumpere amano no kwiruka okutimbe na maka ayakutungurula babantu benu abakata ndiba mufete sanzu mishesa notaba chabe notaba wayawa notaba shakwata mama ndefwa ya mbena maka ayakutungurula ababantu benu abakata meaning ngabantu bakwalesa owabo mukata nishine pya kwata pya mukata mamba definition ya Solomon yes chonsenga chakwalesa umuntu uli wonsoli munonga wakwalesa mukankara chibipanga mwapokera omuntu pa church ero mwamuleshe cyali munika kandi kaliso na ka tropical ero mukwayi imwe kekaleni yako ero bambi bayisana chisuti chikuru mukwayi kibasai kalapa kuli lesa nishimwa kyali kanshi ipirugo fingi ngatwaya kulya okay tulipani Solomon mwilaba kutwi how do we acquire real understanding kanshi nishimwa understanding kuti mwaba amano ya bifiete tapani nicho umuntu wewe ikibati alechibika tiningiruka more especially ngachaisa kumashuri ya kwalesa that's why tatuka biro kubika kwa menshi okuchita neutralize ichebo cha kwalesa pakuti chomfike bwino tatukwa yo kutoroka malembo pakuti chitekava kufaya kwa abantu nangu bakanela ngeni pyetyo chiri ekyo Bible yaba pakuti mwikwate milandu landeni pyetyo chiri more especially bakafundisha wachiwo kulipa milandu nshito alitemo kubika ko ama chemicals twalitemo kubika ko amenshi pakuti ichebo chisuti nyekya abantu bale kwatepyo mwapya kumeniko Solomon asalirepo okulomba mano elio n'okwishiba okulomba kuli nani noti kuli bawishi kuli lesa wamweo ekutinshi ngalombere kuli lesa wamweo uwabana amakana amano yonse ewalombako nishuyi mutunga kuti apelwa amano akakwata yakaba so unique yakaba yahiberako na chishinka efyachitike lesa mwebeli ati amano nala kupera tapali mfumu yali unuma yobe na ngwika konkapo ikakwata ayo mano ya ama statements nga tulebenga mu Bible tuleshirapo takuli ulerande tulesa wamweo takuli muntu ukayakwatako ayo mano nombalesa tazo saita kuli muntu azo saita kuli mfumu meaning limbi kuti kwabako omuntu umo nombalesa state imfumu pantu ibaire ali ni mfumu takuli mfumu yali kunuma yobe nangu ikaba kontanshi yobe ikakwata amano ngayo nalakopela mwilaba kachili kyakamusepela nomba ibyo uyu muntu apokelera ya mano
yesu aishira kitadifanya kutira amano yonsa yaba mu muntu yeshibikirwa kuri outcome yapyo achita era mwingeshi bachikuyo ali kwata amano. That's why imwe nga generation ile runduruka ili papes one ya technology pace ya generation ili mu generation of understanding tamuleka biro kwa so dumanti ekyakutira n'okusanga kyolusamushirwa oro 1+1 makabiro konkya calculator no nalisaka sana nkashesu natiwe imbala neshatu kwacha eshole ulebika pa calculator ati naisa besi mpime bali ini tu kwacha plus tu kwacha ni 4 mpera ishamambo ibena londoro lefyo nalanda ati mu generation mulimo ibumbeli kala mbeli ya mulimo tamulefo kubompya mano mulefo kubompya fake device knowledge nalaweleshapo Solomoni alombere direct kulilesa wa mweo era lesa wa mweo aiturula ya mano pamopeli no kwishiba na ngukwiruka abika mu muntu mwikana ngeto chale ngweto chaba na ngweto chali nomba ayo mano twalaka lilo kuyabika pa test tumone ifyo ayo mano yenga bomba nga pana patatwishiwe period ya kichirepo okutiro chikitike badi chali kitika abakashana babiri balelwa nangu balelaka abayitirwe bakirende abaleyikala ndemu na rumwimo na bedimo bonse bali no tubana otuli tu bebi muko piribuka kabiri tabala kula sana bakirira nga kukora bakorwe bible teyatulondorera bwino umupali abo alala paka mwana kakwe nangu akachinika kafwa ebyo bushikole ko kutya konshe asanga takale sakana nakafwa edalole shomu nakwe nalala mwana wandifya afwire kumwibira kyoyuwire taishibe efyo aishirese sho mwana wa munakwe amukwishisha okusite abula no yimwana wako ofwire amutwale isite amba no kuforoma yoni bible yandifye gali ni ale foroma no ngauje kukwisa shibuka namayo manako ataka mwana lyose tengakuka enyira yakwe kurolesha kwe tukale mwana kukwisa kurolesha takale sakana au mamota kale sakana akapilibula utendeko kurolesha kumenso eko twirukira omuntu mukulu nango munono nakalipa nango aleseka kumenso kyokwine ngatete mwishibe emyaka ya muntu kuti mwaishiba pamensa yakwe. Oh God, shekumasumina mulifyo amenso ya muntu describe age yakwe, describe status yakwe, describe character yakwe, describe temper yakwe pamenso kyatapelefye so nilalemuloresha amuloleshere no uyitemwana wanjubi alolesha kuwa munakwe amuloleshere mwana wanjinyo iwe na munchinjo mwana mwaba fight ndelondola amano yesa mukwishibikirwa pali test nga yali papa test tulera the understanding of time and seasons so tuibutukira kuya kulishitane nemyaka pesi tutendekere ku understanding balaka weko ushikati tabalele kulina kakasuba balaka wecha na werekete efyo bwachire okay tieni kumfumu ifumu yala ipingure ikesi ndebe bayali kosa ngakwikomuka kemunecha yaiko tatwachi bako oko ababiri bachikyali na babana takwachi banente iya chibako banya uyu mwana wako uyu mfumu takwachi ba namba ubutingushe kuti bwabashana so Solomon yakutumana ile alright umwiye wa mwana tecyarubike alright apo uyu nafwa elio bonse mulemukana uyu wa mweo eo bonse mulelwira fine ubupingu kyo watikapo no yiwine kuputuramo ngatwa puturamo twala bike zituputula kutna I think why no puturamo kyonse na kuri yiwine wafa baputuramo afu bakutira umuntu wakwa uyu kumolu yakwa elio uyu muntu wakwa uyu kumolu yakwa ni shwaringa equation ya singulo kaino ebupimishwinga wapo mwamana shani ifyo teko ati ali serious Solomon no alefo kuchita understand ishimuna mkate mutulondola alefo kuchita understand ayo manonga teti muyakwate you can't lead a nation ifyo kinesa alondola ngateti mukwate sense or capacity to understand if into teti na ngemurumendo kirango mukashana na pentamala yonse yalebeka eli alende mumusebo era wabona uyawine ewene nishikulire tawakwate kitondokanya kuno kwisi understanding take up ya kwalo musamwe kyonde mwaso understanding
because understanding taibomba kumenso outside, understanding ibomba kumenso inside. So ja Solomoni abeba twala kutulamo justice fena pingula ngemfumu omuntu wakwayalayo mwabona shani oyo wine uwachipa yomwane wemfumu wa mano vyokinete walanda ekyo chamuna mfetyo vyokinete walanda ekyo na wakutulemo ekutikashituringane kanya nyomwana wandi omuntu ntulero kashinshi vyokinete ebyo yomwine beyawo okutula mu mwana wandi kyenawe kashinishako kyabefyo uyu wine ulelwira mupeni ine nalayishi bati umwana wandi wamwewo okukira tumwipa yeyalero ifyo nshatemwe mupeni tumupeni obyali ate mwenfumu mupeni iwe tumuputule mwaye putulelimo ndepa mufyako usamunambalatolondolola ifyo fili mu Bible nga mulekoyo iyo chapter ni 1 Kings chapter 3 verse 16 to 28. You can listen to your story. Yakwa Solomon apingula pama prostitutes yabiri. 1 Kings chapter 3 verse 16 to lelondola. If you mwingatika acquire the real understanding, because ingate if you tatwa ingile mu kingdom yakwalesa. Kingdom yakwalesa chapter 3 verse 16 to 28. Kingdom yakwalesa taingengira mukuba kwetya mano ya pamwesonde awe kingdom yakwalesa ifilefe yaba mukuba kwetya mano ya kingdom yakwalesa nomba ibe tulanda kuti twachashanya akwaya yo mano iyo understanding utwachashanya akwaya nomba iti ife tulelondra bokoleka imwe kimyafirisheko kusalapuka. Okay, so iyo Solomon apingwire kuti nomba iyo naishi bati iwe tauli mwine wa mwana omwine wa mwana ni uyu nangute mwine wa mwana pakulwira kyomwewo wa mwana omutuntulu kuti akupereiwe twafwaisho kuti uyewa ndio mwana alandirete ekyokwine wali bumbeli kulire ayireko balefo okuya munebe Solomon ngapingula tago and see iyi mfumu nabana kamwa kale pingula sha iyo byalandirete iyo chawerekete nomba Solomon nishwale tikachiye ifyo apingula twashiningisha ni mfumu ya mama nomba yo mama yafumine kui equation tayafumine ku akulia katishinga ni university of Shaniyo yafumine kulesa so kashwa wena muri Korinti mu mano ya kwalesa abantu nse bonsa po bapira tete beshwelesa ku mano yabo. So in the same way, in the same manner, in the same logistics, tete tufike pa kuishibalesa kumano ya intelligence yesu ke pamwesonde never. It cannot happen. Yeah. So natrepo kuishibalesa eko abo upela mano. No moyo winyo upela mano kuli ifulelo ya kesa shani kuli ifwe ondu tatwa banampe mu byashi. Kashini pakutilesa mupeli ya mano kuleka biro kutite kintu kimo okuya mu lupa lwa bulesa. Ilo tufialwa mu lupa lwa buntu. Mwalishi bati tube 2-3 tukwata abantu batatu mukatika weka. Tulakwate nama yali bamuliwe. Tulakwata omuntu ali bamuliwe. Twasa kwata na lesa abamuliwe. Ilo na lesa mlisho topic kuwabwa nanyi na bambi bapapirefye. Elo bambi baye bati topic mukesete tukapange ni topic. Tamule muno bwafya muli mu meeting. Elo mulelanda mu meeting nabali mu life ya bunama. Ngo omuntu ali mu life ya bunama abafye ni nama fye tirafine ke kinga bakapoli. Nombalishi pa meeting no muntu waso. Elo bambi ali mu mano ya buntu. Inama no muntu nafikisana sana fye. Inama no muntu fye sana. Nomba kabiri umuntu nalesa matunati kusana. So tulelanda ati imwe kakuti mukwati ayo mano tulelanda po. Mufume mubunama, mufume na mubuntu. Ebyo mwingile mubufyashi bwabulesa. Mwalasa nguka kyokuba balesa na kuleba kyalembwa na mukitokuba balesa wala ndiretenilesa. Na Yesu asabwekesha kuma mu chapter 10 wa Yohane. Mwampata pantuna landa ati ndi mwana wako alesa. Pantuna landa ati ndi mulungu. Mushereso mwine taibele bashinwa ati ndi mikitokuba balesa. Kinshi mwampatira. Kanshi imwe kakuti mukite akwaya mano ya bulesa kana mufyalwe kulilesa. Nga mwamfati mwafyalwa first name babula ka pepala balika kona kantambo elo bakachira kukakulu ka kwa baby
ilieshina babika ko lishina lya kwa wishinge kwali nga ayake balabe batyalia balabika ko lili national lya kwa nyina but ishina likalamba telefo okulanda ko lintwili twa sa name lishina lya mwine wa mulopa wa uyu mwana eyo betati sa name so umuntu first day iya kufyalwa umwine wa mulopa nani elo baye bati ni bamwape ebe ne bawe mwana elo babika kwati mwape ni bamwila ebe ne bawe mwana elo babika paka pepa la babika ukatagi ati mwila so umuntu yakalakula nangu mukafuta ishina lya mwila tali akaipa pepa la kya hospital na mkusu kurumuchishile mukatika kuoyi umulopa kwata wabu mwila. Haleluya. So ishpalanda ati na mumulu umufumo bwa kwalesa nifyo fine takuti mube aba umufumo bwa kwalesa patulandiro kutira okuchita inheriting umufumo bwa kwalesa tachatitike kano mufyarwe mubufyashi bwa bulesa kanshinshiresa nao na kwatako omulopa owali na muminwe owakulenga abantu bafyarwe mubufyashi bwa bulesa uyo mulopa nga tamufyerweko forget it. Uyo mulopa ngata mufyerweko mubufyashi bwa bulesa uyo mulopa waleterwe n'omuntu w'eshina lya Yesu uyo mulopa imwe ngata mukwetera beniko mukaba bayuthi okufuma mu yuthi mukana mumisepera yakwimba kwaya mwafuma mu kwaya nga mwasala kukasana kumbaka michana ba deaconi ngapana apanga mukalepera kono kupesana pa church mukafika na pali buwelda peta mune kintu okuyafika pali buwelda kuma Pentecost kufika na pali bu bishop ni inshita wapya kumulopa wa mufumo gwa kwalesa tamule mwana mo kwapya ndemwe bechine pali imwe na pali kumbi mukembako na ngutukembako olwimbo nate mwisha sana imyako wingi na poselefi nomba inshitanga ino nga yaba kuli imwe one irukeni understanding irukeni ati ino inshita taibelele ko kumfwake kukibalelanda no ino inshita ibelele ko kwipusha wewe mwini no mutima wawe am I a Christian or not am I a child of God or not na lifyalwa mufyashibwa mu myulu pantu echo mulelandako tenshitati tuleka biro kwiruka but at the end of kwiruka tufike pa kwinjira mu bufumo bwa kwalesa na mufika pa point ya kwinjira mu bufumo na mukwata passport ya kumisuminisha kuti mwinjira mu bufumo mwalikwata ku encounter na lesa okwabula amakana amano yakwaya buleso kubika muri imwe teteresa aperi omuntu shisumine ndemwe banati nangu nina mayo mukashana by then Mary pakucha kwacha amaka yakufyala kalubula kusumina sumine iyo malaika lemwe balanda ine iti awe sifana kufaya akuberera mufi Yesu ngatafi ito tema epshinga sana Yesu ngatafi ywe muri Mary ngawaira mukufaya umbira ngufyo mukote kanshi no mbecha fyalilo Yesu uyu winena mayo nangu mukashana landiri ati ito filete wasosa kibede mu wasosela elo Yesu afyelwe kuri Mary nga Mary achikana Yesu ngatafyelwe meaning aba muri imwe mulemba kino kwisa ku meeting tamulibera Kristo nama tamulibera na Kristo understanding yokuti mwinjire mu kingdom kuti yasashani kuli imwe Solomon nachipokerera ilo lesa eshire tamwebere ati abwerera mu pekaidi ndi mfumo bakarampere bintunga kwata uyu wishire wa makayonse ile wa makayonse ga kuipusha uchitaidi no lomba the best of what you can ask icho lesa amfilio muntu nsalomba mpeni amano no kwishiba eli amano no kwishiba pya ile muntu ama results ya muntu onsomwa amano no kwishiba yamoneka pa kushibwa kubomba kwakwe first attempt first trial Solomon yapingwira bakashana babiri abaderwa that was the first trial ne chalo chonse bachilechia Solomon ni mfumo ya amano kashinishi ngatamukwecha ayo mano banezabe niko if you want to pass ngatamukweta yomano labe niko I know and understand ningishwa okutira pamula ndune nkulo nepe chitika momba ndikuti mayela jiyo kabiri tulelanda ngalesa tete abombele muri imwe tapali mano mukabonkya pamesonde ayo abantu bakatashatiresa ali ba muri imwe tete chikitike icho twasanga kuri Solomon ni one of the examples ni pata ma examples ayengi maybe kuti na yapita mu bwangu pamulandu no kubomba kwa inshita icho pendefu aya okuti imwe na ine tukitemo ni temu ya understanding pampe kututendekele
muthimu ya tulelandako ilio tulikuno ilio twibutukira ko fili kuntasha ili lebe lishwite likalamba pe understanding omuntu omo owa kibiri Daniel knowledge explorer Daniel ngamwamona mu chapter 5 verse 8 to 11 mwalasanga mashuyamo ayako sasa na think you tumwabelenga abali bonse babelenge Daniel chapter 5 verse 8 to 11 nibani benga belenga bwangu okuti tumfikishe ichwa Daniel achitire na amano ayo amonekele mwechalengere kuti asange favor mu place ya mu foreign land Daniel chapter 5 okupenda pa 8 ele twala imine na mu 11 misepera walafuata na Bible okay wakapyunga belengeni Daniel chapter 5 verse 8 ele mufike pa 11 ndipo tukutikisheko pye sense na bulire passage iya kwa Daniel ele twala mona ito twingalanda ko pa nono fye empa tubabelenga ebyo bayingire abamama bonse bamfumu narabekesa ebyo bayingire abamama bonse bamfumu lero bafiligwe ukubelenga irembo nangu kulembo kushingulwa kwaliko kuishirikwe kumfumu ebyo imfumu byoshasali yasuswile apakalamba n'okubeka kwaliko kwali alwike bayene n'abakankala baliko bapeshirwa mano na mfumu pamulangi wakyebo kya mfumu n'abakankala baliko ayingire mu ng'anda ya mutebetyo na mfumu ayankwire okutira mfumu mube n'omwewo omuyayaya mwireka yamususule amatontonkano yenu n'okubeka kwenu kuyaluka muli umuntu mubumu wenu uwo omupashi wa milungu ya mushiro wabamu munshiku shakwashimwe ulubuto lwakwiruka n'amano ng'amano ya milungu gasangiwe muli wene ekyo imfumu Nebukadinezari shinwe imfumu yamulashire bababunganga abapingerengwe abakaudi n'abakugula bamanguwa kuti mupashi wakyalo wadamu bamanguwa kuti mupashi wakiramu n'okwishiba n'okwiruka okushimbula ekiroto n'okwiruka amapinda n'okugula okwire yasangirwe muri uyo Daniel uwo imfumu yayinyige eshina lya Belteshazzari nomumalekeni Daniel etwe nawo aleetula n'okushimbula tubapelera kupene twatotera sana mukubelenga okusomako ya kinstefa okubika kwapa tulefa okumona ifyo twinga kwata ayomano ayakupika pakutita understand nga tatukwete ayomano banete changu ikyo kwiruka elyo ekyo tulewe munekiro kushupikwa sana mupya kwalesa mulandu waku ulisheyo pati twabelenga tatwabelenge passage yonseyo ini inshita abena Israel bali mu Babel bali basendanga bankole ma captives ero bali bachusha kulya nomba favor ya kwalesa stew yali pabena Israel no kusalamu abantu bamwe bamoneke so special kumfumo pali abo lesa bikiri okwishiro wingi muri Daniel nomba ile imfumu imo umwana wa kwa Nebukadneza alotere kirotwe cyaya pyo kulondorola ali kwetenganga shakwe kuno twatira bakwa munungaba kukwisoko na kwisoko baisa okuti babompye pingerengwe pyabo meaning kwali baba pingerengwe kono cyabo bane gamuleko kusambirira bwino okuti mwabelenga Bible no kuyamuna kasuba Moses aishe kuri Farao alefwa ya